Love. Kanti yini? Yini kanti lento oyenzayo? Uvela uzoshintsha this house manje singathi i-stadium. Yini lento yonke lento oyenza lana? Love mara kilalile masikandi inkinga kuphi? Yini vele lento oyenzayo ukuthi ulalela nayizolo ubuye e-stadium buye walala? Love no, yazi wena ngihlala ngokujela ukuthi wena baby umazalwane mina wabona manje mabakunikile madlozi ukuthi ukhona ubona I'm spiritually gifted and ngiyakhona ubona ukuthi mina Gifted ukubonani? Love wabona ke 12 o'clock khona manje ithikila le kancane wabona bekiphupha kahle bekiphupha le awuvuki ikameleni bakithi ingane izovuka ekseni ziprepare esikoleni zibone yonke le mbhedo wenza lana. Wabona mina that's why kujela ukuthi ki spiritual kibonile ukuthi mina inkinga yami ukuthi Chiefs ijiwe kimi make kilala ekamreni because wena awukhona usibamba make sekamereni ufuna kuyithola ulalile ekameleni ayiwinanga Chiefs ayiwinanga mara wakho ayiwinanga 2-0 but endele ekameleni ekameleni awuyeke lento yakho angazi yo mind angazi kanjani badlale ngomqondo wakho bakuthathile ngomqondo wakho awusekho right. Love kusasa ikiku Wednesday siyadlala ePolokwane Saturday siyadlala ePolokwane ithikila le esofeni for beke fela ukuthi sisikebe sakhelwa wena ke for the whole week wenza lento le yenzayo. Love ana mpheke yenza make la uyazi ukuthi uma uye emsebenzini ngizothatha yonke lento ngishisa angeke sizihlale kanje. Wabona mawufuna ukuzwana le mina angazi ngathi ngiyawenza Love wabona kukhala kujela kathi umulingo wena umulingo uyazi bafana bale love bafana bale bochabalala bulilepo bubudupri bonke bangena zebhata bayikilela wena mawufika la ufuna ukuyidonsa and wakwazi ukuthi makuyidonsa legazi la phezulu ufuna ukuthi senze masenza bafana bale bajiwa so ithibeke sifuna 6 points bawinile bulele kameleni yini ndaba uthanda idrum love yini Majozi anjelelo ukuthi heke kaphindela ekamari Chiefs uyoji sifuna league ukuthi sifuna league hayi ukulalela futhi ukulalela ushawe and usobona sizobona lento engisho usiqinisile Friday night ngilala la esofeni ubona ukorile kanjani lapho umoni da Silva korile kanjani so ke khona ubona uri inkinga thina ke yona eyenza uthina ama supporters sifuna lento le ene masedlala lento le Chiefs iyadliwa so ithiki sikilele beke irikilele beke please hey wena ufuna ukubona Chiefs ijabulile muntu you are messing up this house you are messa nje lento yazi singcela uhambe uyenza lento somewhere else ufuna senze other awuhamba ayingeke mina ngibone ngathi safanele kuye Hebron mhlawumbe kama uyokwenza yonke lento yenzalana kimuzaka hayibo bathi phela mawuzokwenza lento okuzila uhambe ozila le Kwaka nazo umuzi wamakhosi did you say that ngimuzwa amakhosi hayibuka zomtshela lo ndoda lapha ke ma hayi akizotshela bubu yantekele indlu ekizoyipenta Chiefs kizohlala kahle uyithi I don't understand ukuthi silwela amazembaka ziphasala saka ngizwile ngisho njalo mina ngithe yindaba ummesa the house ingane izovuka zibone yonke lemsangano yenzalana abakwazi ubaba ke Chiefs abantwana bakase ama Chiefs but you too much una le manga ufuna sela lapha because wena ufuna Voros akafuni baby akafuni kakula kikhulisa ke team aka ke thanda wena nginga uking wena nginga amaphele lapha kuri ufuna selo lamazembaka awunyeke siyadlala kusasa awuzumuntu sayepolokwane lesathatha sayepolokwane awu ngizoyishisa ngizoshisa wena